Al-qa'idatu sadisa. Al-ittifaq fil asma la yastalzimul ittifaq fis sifat. Aya mapan teka kasabutar. Nah, kenapa dia melagi cangaran? Na maka pelagi din sa sifat. Na isanan aqaida kay kailangan na katano dan tano. Mipantagsi ko asma wa sifat. Wa bi mukhalafati hadhihi al-qa'idati mathala al-mumathila wa attala al-mu'attila wa harrafa al-muharrifa bisababi jahlihim bi hadhihi al-qa'idah. Fallahu lahu yadun wa lana yad. Suwalla na adna liman yan, nasaktano na adna lima tano. Namyakap lagi cungaran. Lima. Adna lima tano, adna lima wallah. Namlagi cu ngaran. Ugid na so sifa o lima, so buntal o lima namyakal alam bidan yan. Fatashabaha al-ism. Wallahu lahu ulu wa lana ulu. Soalnya nagipapuro, nasaktano nagipapuro tano ba? Yakap lagi cungaran, ugid na bida so sifat. Nagito man nagyang koto qaida. Akna ba kagyam lagi cangaran, nam lagi din ta sifat. Allahu yanzil wa nahnu nanzil. Allahu yanzilu minas sama'id dunya wa nahnu nanzilu minat tabiqil ulwi. Fahunaka tashabuhun fi ismin nuzul walakin syattana bainan nuzulain. Suwalla nagim baba, nasaktano mo nagim baba tano. Nam lagi cungaran, palaya kang baba. Ugin nang kayo, nam lagi cu sifat, buntal, para sa gikang baba, wala, agusto gikang baba tano. Bidan niya kalala. Bidan. Nasa gika pa kaplagid. Ungaran, na kanabel katano to widakal. Ahlus sunnah wal jamaah. Ang kayo no, kagi aya qa'ida mutakarrira inda ahlus sunnah wal jamaah. Na kanabel kagi lagi cangaran, nam lagi din sa sifat. Lagi din sa paras nago kaifiyah. Kama qala an-nadhimu tawafuqul asma'i la yastalzimu tawafuqus sifati ya man yafhamu. والدليل على ذلك العقل والنقل والحس. Nah ya dalil sakna ba kagim lagi cangaran sugyan ko to syai nam lagi din sa sifat na adna dalil aqli dalil aqal nagu dalil an naqli amma al aqlu na ya dalil aqli na fa innal mutaqarrira aqlan anna sifata takhtalifu bi ikhtilafi mawsufiha. Ko to sifat katangian sa Tagalog, nagima bidasiran, dipindi ko kirkron, dipindi ko kisipatron. Kaya patunayanan, na ibarat na, terung tama so gapas na malamak. Aya sipat o gapas na malamak. E giraman ito, at yung nagkasuputaw, piya kalamak ka, nagteron ka suputaw na malamak. Igira, tiyunag, niya tunag. Napya kalamak isay suputaw, di man natin na iman to. Nyakap lagi cungaran, palaya malamak. Malamak so gapas, malamak so putaw tiyunag, Korean kaya tunagon. Iman to. So tawad na kalian. Ayak kesabutan yan, sagyang ko to, kaya pakap lagi diran sangaran, palaya malamak. Nam lagi ca kalamak, lagi ca sifat kalamak. Bida. Uman ni sana adna kanyan akalamak aduma dait ko rakyana kalamak. So kalamak agyang ko to agapas nambida sa kalamak agyang ko to putaw. Kasabutan. Okay. So lagi dito. Dito'y dalil akli. Na basta so sifat nagimakambida sa buntal sa dipindi sa agyang ko to disipat ron. Lahat pa na mga sample na ibarat na perong tanwa so kandila o nasa basa ta so kandila ransok mana so ransok na masindaw so alungan na masindaw iman to yakap lagi cungaran palaya siran masindaw so ransok na masindaw sumambu so alungan na masindaw. Ay nuad na sakatawbu a manusia. Suad na kalian na lita subteng. Suad na kalian na manusia. Na ay kesabutan yang sagyang ko ta kaya pakap lagi ungaraniran sa kagyam lagi tira na masindaw. Nam lagi tu kasindawiran. Kagyam yakap lagi cangaran. Kaya suad na kalian na abadan.
Di niya kesabutan sa diyang koto kaya pakap lagi din sa ngaran, lagi din sa sifat. Lagi din sa kasindo. Abadan na di makap lagi sa kasindo, agyang koto ransok agus walungan. Uy, miyakap lagi sa ngaran, ugid na bida so sifat. Lagi din man mambu. Aso Allah na adna liman yan. Nasak tano na adna lima tano. Abang amatir wa kagyan miyakap lagi sa ngaran, nam lagi din sa sifat. Di, miyakan na lang bidin. So, limang ka, nakana ba lagi do lima Allah? So, lima wala, nakana ba lagi do limang ka? Abadan. Apiat miyakap lagi tsangaran. Miyakap lagi tsangaran, ugi nang bida sa buntal. Nagumbida sa sifat. Ano di makap lagi sa buntal? Sa sifat. Agyang kau to, kaadin to, kaadin. Kaya pakap lagi diran sa ngaran. Nanda manay kapakap lagi sa sifat nagubuntal. Agyang kau to, sifat wala nagusifat pa. O so kasin daw o ano man, nagusto kasin daw ransok na dama kaplagid. Sabab sa kaya pakaplagid diran sa ngaran. Nasiran na pala siran adin. Na ayaw pun makaplagid. Agyang ko to limang kagus wala sa sabab sa kaya pakaplagid diran sa ngaran. Wari sudwati manakadin na may kaplagid sa ngaran, na may kautatanang bidaniran sa buntal. Na ayaw pun makaplagid. Sifat o limang ka, nagusto sifat wala. Kakagyan niya kaplagid siya nga rin. Naginan yatiru nazim, tawafukul asma'i la yastalzimu, tawafukul sifati ya man yafhamu. Lana yadun walil ba'udi mitluha, tawafakal ismu, fahal tushbihuha. Tigagyan ko to nazim. At so kapakaplagid umangangaran, nakanabayan yan mana na makaplagid din so sipatiran nagusubuntal agyang kotwa sipatiran kagyan makaplagid sa ngaran. Lana yadun adin tigil na lima tano na lagi do tumambutigil asorngit na admang lima niya admang lima orngit na makaplagid sa ngaran na ino makaplagid sa paras desa katubo manusia aayat kesabutan yan so sa kapngirong ka, sa adna limang ka, na adna lima orangit, adna sa kataw, bumano si adna kalyan, ayat kasabutan ha, nasama na to, namalagid ka sa bunta na limaw, kagya pitirong ka adna lima orangit, na limang ka, namalagid ka sa moto, na, so nakalyan, na may katota, nakapakapbidan yan nun, manaway, adna lima orangit, na adna limang ka, huwag na may katota ng bidan no liman nyo, na, iman to, na so Allah na adna liman yan, dumadate ko kababalo niyan atohan. Dumadate ko kababalo niyan na Allah. Dumadate ko kabagriyan nagukap ka kagaganyan. Na sa kamang bunad na limang kamanusia, dumadate ko kababalo yung kamanusia amalubay min kulli janib. Sa lahat ng aspeto. Diyan ko to papano kaagila. So papano kaagila na napapakyan, di ba? Sumambuso, dubab, diyan ko to langaw, nagmambo papakyan. Iman to na miyakaplagid siran sa ngaran, palaya papak. Papak o agila, pakpak ng agila, nagopapak langaw. Iman to, na miyakaplagid sungaran, palayad na papakyan, papak. Mlagi din sa ngaran. Ugay, na miyakalalambidan niran sa buntal. Miyakalalambidan niran ko sifat, apya pun miyakaplagid sa ngaran. Lidhalika, غضب ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد لابن خزيمة وقال نقول لمن قال إن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات إن لكم وجوها وللقرود والخنازير والحمير وجوها. Dito sabab si Ibn Khuzaimah rahimahullah nakyara rangitan. Miali sa giyang ko tuwa kitabian at-Tauhid Ibn Khuzaimah. Kyara rangitan sa kanya. Paman sa pitirun yan, sa giyang ko tuwa mga tao, ayerang gitiron, na basta ko na makaplagi tungaran, na makaplagi din subuntal yan, nagususipat yan. Na aya pitirun yan kaya, nakulo, liman qala inna littifaqa fil asma'i yastalzimul ittifaq fis sifati inna lakum wujuhan. Ay tiginaptirun tanukiran nasakano agitero basta makaplagid sungaran na makaplagid subuntal na gusto sifat
Naptero na Amerikano. Sa kano na adna mga parasyo. Walil qurud, wal khanazir, wal hamir, wujuhan. Na sumambot igyan sa mga amo. Wal khanazir, na gusto mga baboy. Wal hamir, na gusto mga himar. Na adma mo mga parasiran. Nakatarimayo, kagiad na mga parasyo, na mga paraso, mga amo, na katarimayo, malagid ka no sa paras, kagya yakap lagi, tsungaran. Lagi dito. Napterong tanong buko mga syaira. Akapngiro nyo aso mga salafi. Na inibaratiran so mga suwalla sa manusia. Apitero mga salafi, adna lima wallah. Kaya inaloy sa Quran, inaloy wallah, si sa Quran adna liman yan. Natigo mga salafi, aso wallah na adna liman yan. Natigo mga syaira sa manuto na lagi inibarati sa manusia. Terong tanukiran. Aso, sa kano, nanaparasyo. Sumambo sumangamo, nanaparasiran. Katariman yung kagiyam yakap lagid. Sungaran, na malagid ka numambo sa sipat. O katariman yung natiriman yung para sa kano mga amo. Kaida sa ahlus sunnati wal jamaah, na kanaba kagiyam yakap lagid sa ngaran, na makaplagid din sa paras. Sifat. Lagi dito, anaparasyo, na anaparasyo mga amo. Na inom, lagi suduti man aparas, kagya yakap lagi tsangaran. Di. Na, lagi dito man, yakap lagi tsungaran, adna lima wala, adna lima tanong, lagi tsungaran, ugin ang mida subuntal. Pitero tanong, adna paras wala, na adna buwa paras sa mga manusia. Yakap lagi tsungaran, inom, lagi tsuparas. Di. Ano ba kagya, yakap lagi tsangaran, na makap lagi tasifat. Aptero nira nasukon sa mga salafiya na inisay baratiran, iniringiran so Allah sa manusia. Apterong tanong ko na adna lima wala, adna paras wala, nagyamiyaloy sa Quran. Natigin na inibarati so ini pinagkatawang tao niyo sa manuto na wala na tao. Sa kay mitirusan. Denan matero mga ulama usala. Tinggo makano, bagay kano, sangaran, asaka taubo, o mga ulama usala. Apitiriran aso Allah na lagi dumano siya. Dedin asa katawbo ko mga ulama usalaf at pitiriran aso Allah na lagi dumano siya. So kapunggiraw mga ulama usalaf aadna lima wala na bed na sa katawbo miyatirwa ulama usalaf. Apitirunan aso lima wala na lagi du lima umano siya abadan. Kahit kailan de aketun kasakato ba ulama usalaf at mitero sa sulima wala na lagi dulima o mga manusia sa kano bumalik iterusan de na miterusan na ulama usalaf aya kaidami ang mga salafiya na suka pakaplagid o siya isangaran na kanabayan yan mana na makaplagid din sa paras ginan itindigami